emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni kwakubuhlungu Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the program, the Zipra Liberation Archives. You are watching this program because you subscribed to our first edition of the newsletter, Yitilava. This program is brought exclusively to the subscribers of the Yitilava magazine. We are very excited that we are launching this project and the program, and you have believed in us and you are part of the journey. So what will happen is that in the next few weeks, YouTube lapa sibona ngabaneng. But for today, it's only or exclusively to the subscribers of the Yitilava magazine. And the program will bring exciting programs, exciting articles, but we want to tell the story of Zipra. That's what we want to do, and that's what this program has always been doing. So today in the interview, we are talking to one woman, which I believe she's really a woman of courage because she went through a lot. We'll be talking to Upelinda Ndebele. She was part of Zipra, trained as many other people, but then specialized in intelligence gathering. She was deployed in Botswana, amongst many other areas. And when she was in Botswana around 78, 79, she was adopted by the Rhodesians with many others, and they were taken to Zimbabwe. Of course, many of the people who were abducted went through torture and all these kind of things. It's not a story that many people would want to talk about every day. There are so many people that we know or that we've heard were abducted or kidnapped, and we tried to have an interview with them, and they will not be willing to talk about their experiences. But she was brave enough to sit down with us and share her story. And in this program, we want to hear more about what happened to her group, how they were kidnapped, and the treatment that they got from the time they left Botswana up until they got to Zimbabwe. But the most interesting thing, how did she survive the ordeal that we are able to talk to her today? What were their expectations when they're in the war? And of course, the results in 1980, and everything, you know, well, stress. I sometimes believe, you know, these guys went through a lot and they really, you know, gave them their all. It's said that the Zimbabwe that we talk about today probably is not the Zimbabwe that they wished for and that they hoped for. But for today, enjoy the interview. Mama, maybe ngaqala ngokustela ukuthi lizelwe ngawuphi umnyaka lizalelwa ngaphi? Mina ngizalele ePlumtree. Ngakhulela ekhaya ePlumtree. Ngizelwe ngomnyaka ngizelwe mhla ka-10 October 1957. So ngakhulela ekhaya khona phana ePlumtree. Ubaba lo mama babefundisa. So babefundisa koSenganyondo. So isikhathi esiningi sasiqeda sikole Senganyondo. So lapho ngafunda khona i-primary yami esikole okuthiwa kuseMaloba. Ngaqedisa i-primary yami ngikonswazi. Ngithe ngiqeda isikole sami ngonswazi ngabuya ngangapasanga kuhle. Sengiyafunda eVictoria Falls esikole okuthiwa yiMispa. Ngasuka laphana ke ngabuya ngase ngisiba sekhaya. Ngahlala ekhaya kuthe ngo-76 ngasuka ngisempini. Ngisuke ngo-76 mhla ka-10 December. Ngahamba empini. Ngisuke ekhaya ngasuka kuzezi isikhathi zama-11. Kutsho ukuthi ngahamba saze silabanye nje saze sacapha ibhoda ngabo 3 AM. Sicapha ibhoda laphana safike eFrancis Town.
ngathi safikela kwenye indawo kuthiwa kusebonongo elokhuzeni. No, I'm sorry, sendilibala nje. Sithe sifika khona phana sahlala, kwase kufika ama-BDF. BDF iye yasidingela imoto leyana zasithwala sisuka laphana zisise eThethebe. Safika sahlala eThethebe, satshona khona nje kuthe ngezikhathi zabo 2 sathwalwa futhi sasiwe eFrancistown eCamp, lapho esahlala khona eCamp. ECamp ngahlala 2 weeks. Ngefike yesi-3 ngabe ngisuka sengiflya seZambia. So eZambia lifike lahlala ngaphi? EZambia ngathi ngafikela kwenye camp okuthiwa kuseNampundu. ENampundu ngahlala 2 days. Nge-3rd day sasisuka sisi eMembeshi. eMembeshi safika lapho safika satraina khona. Ibinjani itraining yakho la? Yayibuhlungu. Yayinzima kakhulu. Into eyayikhona ukuthi sasitraina labo baba. So kwakungakhethi ukuthi lo ngumama lo ngubaba. Kwakufanana nje. Konke okwenziwayo kwakusenziwa kufanana. So la train isikhathi singana? Saqala itraining yethu ngoJanuary. Sayiqeda ngoJuly. I think it's end of July. So uthe uqeda lapho wena wa specialize on anything? Nxa se-training khona phana nxa sasesiphakathi kwe-training kwasazokhethwa thina sasingu-4 amankazana. Sasingu-4 labanye abafana nje. Asasisamankazana leso sikhathi. Safundela i-intelligence. So sasiku-department ye-intelligence. Ke nxa siqeda laphana ngase siyahlala e-VC camp. Sehlukana nje abantu obaba lawo besiya ngendawo zabo. Thina sesesi-VC camp lapho sahlala khona singabe security. Ngesikhathi se-VC laphana kwakulesikhathi ukuthi siyabhala ama-reports lathi njengabantu be-intelligence izinto eziyabe zisenzakala siwahambise lathi kwabakhulu bethu eLusaka. So lalingomama lisenza security lapha kuLiwimbi. Iziphi into awuzithola mengathi ezaba of interest to you ngesikhathi sinjani? Lake la attackwa yini ngoba kumbe labamba abantu ababezama uku-infiltrate i-camp into ezinjani? Ngiyabona ukuthi ezinye izinto kwesikhathi nje uyawusebenza lawe nge-suspicion ukuthi ukwenza komuntu ubusubona ukuthi umuntu lo kayenzi kahle. So siyabhala ukuthi kulo muntu nje singamboni kahle la. Bona abana yibo abakwazi ukuthi bona nxa sebebuya lapha bafika bayenze njani. Yikho esasikwenza. So lapha sasingabantu futhi singabe security sigada ukuthi ntambama babe bengena kuma posts abantu. Bonke abantu batrain bile ngoba i-VC camp ehlala wonke umuntu ongumama wayibuya khona phana. Wonke umuntu ongumfazi wayefikela khona phana. Kwaze kwafika lesikhathi sokuthi kwase kusiba labantwana babehlala kwenye indawo kuthiwa kuseMtendere. Kodwa bagcina sebeletha lapha ngoba yayinkambe enkulu vele. So sasihlala khona phana sihlangene nje singomama. Kodwa thina sebenza umsebenzi wethu we-security. Njalo thina singabe seceleni labo ukuthi siyabona ukuthi kuyini okwenzakalayo. So wakwa-interacta lo Mangena ngesikhathi esakhona? Interacta njani? La wakwambona wakhuluma laye into ezinjani? uMangena wayengu-army commander. So nxa wayefika laphana wayefika njengo-army commander ezobona amasotsha akhe. Nxa wayefika lathi sigijime sibiza iparade. Abantu bangena eparade. Thina lathi siparade sodwa laphana singamasotsha. Nxa ilento afuna ukukhuluma lathi wayikhuluma ngayo. Wayeseba lesikhathi sokuthi uyabuye ezobona ukuthi enkambeni lakho abantu bahlezi njani. So sasikhuluma laye sibili nje. Wayengumuntu onjani? Yena wayelungile, wayeright nje, wayengukhomanda vele uthi noma ukhuluma laye noma wayethi nje lapha thutsha khona la umbona uyethuke nje ngoba
lena le voice of command vele. So umuntu osasimesaba vele. So wena usukani neZambia susiye Botswana? Mina ngisuke ngo-79 ngaye Botswana. So uhamba kwami eBotswana laphana sasingabantu anti iBotswana yayisilabantu abaningi. So kwakusekulenye ikhempu yasivuliwe okuthiwa iDukwe. So iDukwe leya yayinkambi enkulu kakhulu. Babehlangene obaba labo omama kodwa behlala esayidini yokuthi ngapha kuhlala omama. Kwakulomgwaqo omkhulu sayidi lena engale kuhlala obaba. So kwakungavunyelwa ukuphonga uhamba nje. Phonga ngena. So ngase ngisiwa khona phana mina ukuthi ngafika khophana ngakhulumisana lo camp commander. Camp commander nokuthiwa nguChabangu. Uyedwa umuntu owayekwazi ukuthi ngitrainile. So mina lami ngifika phana ngingena nje umuntu ovela ekhaya ongazi lutho vele. Lami ngingene lami ngibehave njengabo. Lami khona okwabakwenzayo lami ngikwenze kodwa mina ngikwazi ngikwenza. So impilo eBudukwe yayinjani? Impilo eBudukwe yamangalisa vele ukuthi ubaba lwana awayi very intelligent ubaba lwana. Ngoba wafika wehlukanisa so wathi omama isayiza enyiyo yona khathesi babekhona. Laba ngane bancane mbijana kulami kodwa bekhulile. Wayenika amatende angu-2. Leli tende ngileni elokulala, leli tende ngiligcina ukudla kwenu. Wena mama nampa abantwana. Abantwana wana babephathwa vele ngani ngobazeleyo. Belaywa imilayo kamama. Ubala imilayo yakho njengomama. Wonke umama omunye lomunye wesiba labantwana. Abantwana labani ngomalwana bemhlonipha njengomama wabo. Udla uhluthi ubona ukuthi la nxa ngaze ngibe sembuyela ekhaya njengoba impinjana ekhaya mangifika ekhaya umama lo ngizabe sengumama wami. Mangithola umama wami engekho. Inhlonipho yayilaphana yayinjalo. Wakusithi umfana angathanda inkazana. Uyakhuluma khona ngale la khona ngale kwakunjalo njengoba ngapho kwakungavunyelwa njengoba mina sithi ngangena ngingumuntu ongaziwayo. So kwakulesikhathi ukuthi bangafika abantu abakhulu lami ngingena emoteni bese kungani ngabantu engikhethiweyo nje ukuthi lami ikho lapho engambona khona nxa sebebhoda lapha lami ngihamba labo ubona ukuthi ngapha bafanele lakho kunje. So wayethi umfana angathandana lenkazana angakhuluma ngayo inkazana la ikhuluma ngapha kumama bahlanganiswa bangahlanganiswa sokulungiswa khona ukuyabe kulungiswa. Xa umfana umntana inkazana ayimthatha khona apha ekhempu bayakhela umuzi yayindawo enkulu bayijayela isitanda bahlale. Ngiyacabanga kwesinye isikhathi ngingake ngabhoda khona ngayo. Abanye babesuka benyenye bayahambe emakhaya bathatha impahla zakhe ama-radio la abafana lama-church yayingenwa khona ngale uthola kungena amazayoni vele kwakungafikwa ngale. Kwakungafikwa nxa usiya ngale umama wakho wayekwazi ukuthi uya emzini kabani ematendeni kona. Ngale kwase kungase ngamatende ngale yayimizi ngale. Kodwa kungaphansi kwani kwezipho. So abantu laba babengathenanga. Hayi abantu wevele ekhaya bedlale bezikholisela khona sistabantu basempini ngathi bendile. Hayi laba bangaphe eBotswana abase bezihlalele khona phana. So laba bangapha impilo abayiphila labo ukuthi nxa usulejaha babalwana wayevuka ekuseni abiziphareti bonke laba basematendeni laba abangomama bodwa abiziphareti thatha istrength bonakala abantu ukuthi bangaki.
suka lapho kwenza ukuyenziwayo abantu bayigeza kubuyela emateki kwakulesikolo baye esikolweni bahambe ezikolweni kulesikhathi sokuthi omama balesikhathi sokuhlangana kusiyadlayo amankazana bayelaywa khona phana angena lami ngizwe ukuthi balaywa njani la ngale bafaneni kwakusenza the same thing uyasuka lapha ayebiza iparade ngale ngezikhathi zokubiza iparade abantu besuka kubuya ikudla so nxa kwakuphiwa ukudla umama wayehamba labantu aba futhi umama wayengafuneki umama azabuye ezothatha ukudla lina likhona babethwala ukudla babethwala behambe thina singabakabani sike baphiwa ukudla kwabokwanileyo bathwale futhi batshengisa umama wabo kwakulabantu abaningi lapha kwakungabi lemikhuhlane yini into ezinjalo ndazi ukuthi uNkulunkulu lapha wayegcinile abantu bakhe uthi ngakwakuyisikhathi senese sathi sesibuya thina lapha ekhaya kwabonakala imikhuhlane eminingi ngale noma wawugula nje khona okunje okunormal ukuthi umuntu uyagula but anzange ngenze inhlangane lokuthi kuthiwa kula le disease leyani affectile abantu bonke kwaba njenge-flu le ekhona ngale anzange ngikubone ukudla ke khona kwakwana ukudla kwakubuya sibili ngoba babethatha labana abangale abendile osokule mizi ngayo babebuya labo bezothatha ukudla ayikhona ngale but kulokunye ukuthi basosela labo khona le bangikhona labo vele angikwazi ngikwazi ukuthi uchaba ngwaye kuplan enjani so then kulesikhathi lapho kwakule office yeZipra ezaphuma iZipra eBotswana yayithone reyitwa kwakuhamba njani i-office leyana ikakhulu le yayiseFrancistown ama-raids ayisenzakala laphana ngibona babefika nxa ukuthi bacabangele ngoba iBotswana yayingafuni abantu abatrainileyo yayingafuni izikhali ezingenayo ezingayisizo zabo so bangacabangela nje ukuthi namhla kumbe kube lokunye kumbe kube abonakale nje babebuye bezoreyida cabangela ukuthi ngaba lezinye izinto amaZipra azifihla lapha manje hayi kwakungela lutho olubo lwalitholakala kwakungamaphepha nje so wena uhlale lapha okwesikhathi esingaka mina ngifike lapha ngo-79 ngoFebruary March April ngiqale ngahlala eDuke ngale Duke ngahlala 1 month ngithe ngikhona ngale Duke ngase ngizobiza ukuthi ucommander lwana owayehlala endlini kwakulezindlu phela ezeparty eFrancistown ungasikho enkambeni so wasesithi ngiye eZambia so ngale ngifuna wena isala ngale labantu labana basendlini kwakulama izimota nama-drivers labanye nje ababehlala khonapho omama ababehlala khonapho babengu-3 ukusuka kwami mina ngale ngingumuntu ozafanele abuyele eLokuzeni anisabuyelanga ngoba sareyidwa thina sareyidwa ngamaZimbabwe ngama-Rhodesia iye ungasitshela ukuthi kuhamba nje bathi befika ngathi kwaqala kwakhala umbhobho isikhathi ba phakathi le eLokuzeni bona kwakungama-7 ntambama sengisithi hawu mbhobho lo ukhala lapha lathi lapha esasikhona kwakulombhobho kuba le mbhobho nje ngasengisithi abasoze bayekele kunjani ukufika la kwakulo munye ukhomanda wethu bamlalela i-ambush eZambia Tombani uBlack Swine mnyamani so nguyo kwase kusazakala vele ukuthi umnyamana so bama-ambusha bamthatha endleleni bamdubula
So sasingakwazi ukuthi thina umnyamane yaphila nokahle bambulala khonapho azange sibe le information thina. So indlu yakhe nalana yiye safihla kuyimbhobho sayikhiya sathi lengabuya sathi iroom kamnyamana wachiyekile asikwazi. Abantu lawana bathi befika babegqoke i-uniform ye-BDF. Bathi befika bangena bathi ungaphi ulokhuzini umdala lwana uThuma wayithiwa nguThuma. Angathi asikwazi ukuthi uye ngaphi. Asikwazi ukuthi uThuma uye ngaphi sathi manje babezama ukukhuluma isitswana sisala. Lokho kwangenza ngananzela ukuthi lawa bantu somatswana la. Into yakhangela le mbhobho abayithwele ibhotswana engelama AK elama FN. So asemanga ukuthi ibhotswana thela ama AK. Angahle ngazongitshala uvalo. Ngazongitshala uvalo. So abasebebona labo ukuthi vele kuyala ukuthi bakhulumisana bagcina sebezikhulumela isindebele. Ngase ngibona abantu abamnyama bangamakhaya babehlangene. Kwakulelinye ikhiwe lathi sefuna ukubona ngoba wayekhangelani wasesithi wayekhangela isikhathi kumbo wayekhangelani wasesithi ngasembona ikhiwa lana lagqoka ingwane emnyama lazipenda so abamnyama pende emnyama asembona ukuthi leli likhiwa ngase ngikhuluma lo munye unkazana so eseduzane lami ngathi phela la ngamakhiwa wathi ngathi ngamakhiwa la sembabole khangela umama lo sasonke eZambia ethi ngiSinti athi khangela imbhobho khonapho kade thina sikhuluma wena ababhizi ngale sebethethe omunye wayengu-regional commander Elliot Mpofu. Thina mthethe sebela ephandle laba bafana laba babegada lapha. So thina into esayenzayo sokukhala umbhobho lwana sathatha i-trunk le information yethu sasiyenza le information yezapho yonke obani trunk yangikhona sasivele sitshela ukuthi ayilala endlini. So yakhitsha i-trunk leyana yayilala phandle. So i-trunk leyana iphandle lapha yayingalali yodwa kuba lo munye olala le trunk leyana. So umunye ubaba othiwa nguMpofu sasimbiza ngangimazi njengompofu nje wayilala khona phana walala le trunk leyana abetshintshana uthi omunye ngalala omunye kusasa omunye nguye olala le trunk. So lelo langa kwakulela uMpofu thina sesithethwe manje sesibekwe lapha besihlezi lapha balokhu bedlula beyidinga i-trunk leyana bayibuze bathi ngaphi i-trunk emnyama. Sithi sikwazi thina sithe silala i-trunk ibijani ibikhona khona endlini bayidinge bayingena izindlu zonke bayingena la ngale eBoys Khaya badinge bayiswele balokhu beyidlula so iphandle bedlula inyaweni zikaMpofu lwana babhizi abanye badlula la ngapha ukuthi bayibone i-trunk kwaba yinkani. Lo Mpofu lwana usebandamele vele selele sethule izwi baze baba wathi omunye wabasithi sambeni isikhathi sesitshayile sambeni bakwanisi ngangile kwakule moto enye eyayintsha kwakuthiwa yiye sizayisebenzisa thina imoto leyana amakhiya ngikhona ngangilawo. So babelokhu befuna amakhiya ezimota zonke sebedinga manje ukuthi amakhiya emoto leyo ingazi nginathi angikwazi ukuthi angaphi akwamanye amakhiya athi kuthiwe wena nguwatu la makhiya ngathi yinatheni lawo kodwa senisiyalala lami ngifake kwamanye amakhiya yayenza uhlungu imoto leyana. So basebe sithi bayihlule ukuyivula ezinye lezi abakwanisa ukuzivula nje kula makhiya yona behlule sangena ezimoteni ezenu ezethu so into engayinanzela esathi nxa sesisuka ngabona ukuthi kwakule mota ithenki babamba umpopho emkhulu yayikuleli khona enye kuleli khona enye kulelani khona
then phambi kwethu sokwakulala ama-BDF ayegada isigada kwabantu but ukuthi baya ngaphi lelo langa asikwazi ukuthi bahamba njani. So ngizibuza ukuthi i-BDF le ilala lapha inga siphuma ngezimoto nje sihamba endleleni khona lapha engawisa khona amakhiya asesegangeni. So ngendlela ababebuza ngayo libona ngani information yale babeyithethe ngayo indlela ababebuza ngayo kanye ukuthi umbhobho lwana ukhala ngale bamthatha uChuma. So information yonke wayebuyela amabili. Wayesedukwe. Chuma ngaseFrancistown. Okay. Babembambile. Ngale duko kwakulo Chabanga. Okay. uChuma nguye bamthole inatha ngale. Kusho ukuthi wayevele bethayimele bamthatha. So babethu bebuya bekhuluma ibizo. Simangala ukuthi uChuma nguye wayelala ephandle kwetruck. Chuma vele bahle babuya la bevela la ngale kazange angene. Babepaka imoto zabo phandle. La khona ngale. So base bevele so ngabe lento abayifunayo bahamba bayembuza emoteni ngale. So isasilokho ezimangala ukuthi kathi amabizo la abathatha nga. Abuye kimi bathi wena samke uzothiwa nguye lamakhiye emota le lelifanele liyisebenzise lina belokhuzeni. Ngathi amakhiye lana mina ngithe siyalala lami ngayifa ngafaka kwamanye amakhiye. So vele kwangasaphikeki ngoba bayakwazi. Amakhiye vele bahle babuya beqonda unkazana ongiyogcina amakhiye. Bathi Zondi sinika amakhiye. uZondi wathi amakhiye akuChuma. Anje la ezama ukuvika. Amakhiye nxa silala siwanika uChuma. Wathi Zondi amakhiye akuwe. Akuwe amakhiye sinika amakhiye njengoba uChuma kakho. Wena uyakwazi lapho kuhlala khona amakhiye. Sukume sinika amakhiye. Avele lokutrena phela engatrenanga vele. Wayengumuntu ozivelele ekhaya. Esethukile vele. Semangala ukuthi kati ikuze kubuye ibizo lami sibili mina ngiyimi vele engigcina amakhiye njalo. Vele kwakungavikeki. Ongela ngeindlela phandle ukuthi abanika amakhiye. Abanika amakhiye. So lingena ezimoteni lapha abalivala amehlo. Hayi. Abangasivalanga. Sagada sibi. So laqondanga. Iproperty yethu yonke sasilayo lapha yathathwa yonke. Lezi moto zakhona. So ikakule mpompi so bayikwatula impompi lanti salivuza amanzi. Amanzi lana ayedlula so duzane le-trunk. Le trunk yangona yengalale yayisegcekeni kule kuyihlahla okuncane nje uncane kwepintshisi so yayikhona pha. So sangena ezimoteni na sahamba. So laqonda langa. Mina ukuthi saqonda kodwa sacapha ushashi. Ngoba sathi sifika kushashi lapha. Anje kumbe bona sathi sifika kushashi beqasha ukukhipha okungani ngamablocks sokucaphisa. Ekufaka sokuthi sinyathele phezulu. Lezi moto zicaphe kuhle zingatshoni. Capha. Lapho safikela khona ngibona ngani sasise okule A strip ePlumtree nga. Kuthiwa kungapi? Lapho safikela khona sathola kuyinkamba vele. Inkamba leyana lapho sathi sifika khona sithola kulamakhiwa amaningi. Afika sahlaliswa lapha. Libubuza ukuthi kade wena samkeliso wena. Usuke eZambia wena ngelanga elinje usiza lapha elokhuzeni eBotswana. Ufike wahlala eFrancistown wasuka eFrancistown wayahlala eDukwe. Edukwe uhlala isikhathi esingaka lapha ufike ngelanga elinje ngilamanga. Awuqinisile. So phela lapha usho ukuthi umnyamana babembambe oqala wayebanika information. Nathi sabe singakwazi ukuthi umnyamana unga kati balaye vele. Ukuthi kumbe babelaye ngale eFrancistown sithathwa kumbe babe bemshiye ebhesini ngale asikwazi. Kodwa information yonke ngathi bayithatha komnyamana. So sesikhona phana ke thina mina lalowane sasitrenile. Yithe sasivalwa amehlo lo la uChuma lo Elliot. Laba abanye babe ngavalwa. Nikho lapho esabotshwa khona ngamalembu so bakhuluma lathi esivali. So ngo 79 ngabo April la. Ngabo April.
yikho sangene efremathineni yabo yabo kusho ukuthi ngithe seninanzelela lami sengikhona apha ekhaya sengi-free ngabona ukuthi basise bread Bulawayo lapho ngoba sangena sivalwa amehlo sasesivalwa futhi la ngengubo singena sithe so siphonga ufuqa phela singeniswa befike bekhipha ingubo leyana sisivalele ezitokisini so lapho esasikhona kwakule kungani lijongela bona izikeyi ilokhu zeni amajogo enkomo yabona insimbi leyana round leya kule nsimbi enjalo khonapho phansi so sasifaka izankosi enyaweni sasifaka izankosi lalapha ezandleni nxa sesikhona phana sesilala sasibotshelwa lapha bakhiphe ezenyaweni izandla zethu zilale zibotshelwe lapha thina siyithula abantu abanye babelala nje sahlala ebread laphana sahlala yaba yi-2 days ngibona sasesuswa futhi sasesiye esigodini yayiseseyi-6 February asiwe 6 February lapho esahlala khona ezitokisini ngale 6 February lapho esabona khona umnyama sesikhona ngale la mntwana esesitokisini la hayi wayengekho esitokisini babuya la bezositshengisa yena ezihambela ezihambela beke bemthike kwakule indawo yangikhona la kade singayidlile ngiyibone nje indawo yangikhona ngale iminyango yabantu abahlala khonapho so anje yakhe induli imide la ngapha phambili ngapha kude ukuthi thina sasesenta yena le so izitokisi zethu thina iminyango yangikhona enga so babengena la egedini abuye khona phansi sitshone la so sasesiqoka amashoti okuyiskipa nje anamabhantinti so umnyama na wayebuye egqoke kuhle nje egqoke zakhe simbuza ukuthi uhlala nga angalitshela asitshele athi mina lapha engihlala khona ngihlala endlini kodwa-ke kamphumi phandle ngangiyindawo ngiphuma ngisiza njengoba namhla ngila ngisuke lapha so ngiyahlala endlini uchuma nguye sasilayo lo Elliot sasisawa sonke khona so kwawusiba lesikhathi sokuthi bayathotsha akubuye omunye ubaba wayengubaba wami omncane wayengazi wathi mnganangu uyipapa manje malebe sose ndo wawana kugula so ubaba wami omncane lo uncingo ngamazi kodwa unkinosi moya ya umuntu eplump ukinosi ubaba wami omncane So this is one interesting story, and we hope that in the course of the months and the years to come, we'll be able to talk to quite a number of people who were part of this group, but also other people who were captured or kidnapped or adopted by the Rhodesians in many other areas. We know that it happened in Zambia, it happened in different war fronts, and we hope we'll be able to get these people and they share the story with us. But it's a lesson to us in many different ways. So this was quite an interesting story, and I also want to thank you once again for being able to subscribe to the Itilaba magazine. This is the first edition, and we are going to have more editions coming up. We're inviting you to also contribute your story or take part in this process. You can contribute financially if you think you have the will and you're willing to do that. You can contribute by writing an article, a story about Zipra. You can share contacts for those Ababesempini that you think that they can write a story. You can send us pictures. We are desperately looking for a picture aboputi.
Besempini, in their regalia. I'm not sure whether they have any in the battlefield. It was before the ages of social media and Facebook. So probably they have their pictures in assembly points or in training for those who were lucky to go in Russia and other areas. And we would like to see those pictures and share with our viewers and the community to see what was going on. Abaning Bela Sazalo after 1980, so we don't know really when we talk about war what it was all about. But also, most importantly, share the link with your friends, with your relatives, with other war veterans, with other liberation movements across Africa, because we want the story to be not only about ZIPRA, we want to be a story about the MK, about SWAPO, about other liberation armies that fought the war of liberation, and we want to tell the story. So until we meet again in other programs, thank you very much for joining us. My name is Zenzele Ndebele. Emoyeni wakiti kuyachisa, emoyeni yetu kwengwanwami, solo emoyeni wakiti kuyachisa, singeti emoyeni kwa kubushuma, emoyeni wakiti kuyachisa, emoyeni yetu kwengwanwami, solo emoyeni wakiti kuyachisa, singeti emoyeni kwa kubushuma, emoyeni wakiti kuyachisa, Emoyeni